ngasi maruba pauda minister ahum hapchinduna BJP na luchingba nongthombam birengi chungsinaba government chauthokre parliamentary secretary taragani thoisu hapre appropriation bill ani pass tobaga loinana assembly matam kaktana yeithokre amade haingangda sapam ranjit kawba miyoi ama hatkiba thodokta chenaba miyoi anigi yum miyam namai thakre खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबी की पसिंगबु तराम नौकचरी हौजी पाव संदोन पिजरी चीफ मिनिस्टर यावना हाना मिनिस्टर मापन वासक लौख्रबा मतुंग ngasi अनोबा मिनिस्टर अहुम अमगा हपचिंदुना बीजेपी ना लुचिंगबा नोंगथोंबम बिरेनगी चुंगसनबा गवर्नमेंट चाउथोख्रे ngasi राज भवन की दरबार हॉल दा पांगथोखिबा थोरमदा चुराचांदपुर केंद्र दगी बीजेपी की एमएलए भी हंखलयान कारपोपी केंद्र दगी बीजेपी की एमएलए नेमचा किबगन अमसोंग हैरो केंद्र दगी कारखिबा बीजेपी की एमएलए टीएस राधेश्यामबु मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेब्दुल्लाना ऑफिस पाइबा अमसोंग अरोन बंगाकपगी वासक लौखे ngasi की थोरमदा चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन मिनिस्टर सिंह ऑपोजिशन की लुचिंगबा ओक्रम इबोबे सिविल अमदी पुलिस की मकोकथोंबा ऑफिशियल सिंगसु सरुयाखे नौना मिनिस्टर अहम हापचिन खिबगा लोइनाना चीफ मिनिस्टर थारगा पूर्ण मिनिस्टर तरागनी थोइ सुरे तुंगदा वासक लोबल लोरबा मतुंगदा पाउमी सिंग उनाबा मदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ना फोंदोखिबदा ngasi गवर्नमेंट असि मिनिस्टर अहम हापचिंदुना एक्सपांशन तौरिबास्ते गवर्नमेंट असि की चाउना माइ पाकपने हौजिक बीजेपी ना लुचिंगबा गवर्नमेंट असि की लैरिबा मेंबर सिंग यामना पुक्चल खोजन तिनना चटनिनदुना अमगा mateꯡ पांगनरी बीजेपी ना इलेक्शन ममांगदा मियाम वासखिबा थबक सिंग अथुबा मतमदा थबक ओइना पांगथोकपा ngamnanaba मिनिस्टर ओइरबा सिंगी माना पाइगदबा फम सिंग ngasi numidag athengबदा लाउथोकलगनि हाइखे अमरंदा हौजी चुराचांदपुर लैरिबा थवाई यावदबा हक्चांग निपान की मतंगदा वारिसिन अमा पुरकनबा गवर्नमेंट असिना मरी लैनबा सिंगदा बाटोन तौख्रे लागलिबा तांग 15 दा वारि सानरगनि हाइरे बिष्णुपुर खंगदे इम्फाल खंगदे थौबाल खंगदे सिंगी उखरुल खंगदे पोर्टहोल मेनबल लोइना अखोय मरमदी इमीडिएटली हुजे अखोय प्रोग्राम ngam सेमगी मतम लेत्रिमिना ओदे इमीडिएटली अखोय पोर्टहोल न सिंगबला मी सतपदा खिदंग कन्फिडेंट ओइननबा प्रजा सिंगी को कोय थबा हौग्रबनी adagi now economic blockade lokthokun matungda khoi je now we are targeting Churachandpur ego Churachandpur gi huji khoi unofficially ngarang na handagi kan ta khan rakpani adu akhoi invitation thagre ai makhoi gi laiba tarik kunmanga gi ayuk pung 10 da khoi amta lakpi wari sa chena ai personally invite tokre moi su lakpi gnen thaje maramdi लैगिदरबा थवाई मिबगी थवाई निपान दो अदुगी ममंदो अदु रेस्पेक्ट तोक्सी अदुगा करिगम दरकार लेबा वारी वटाई सागदा बखोगदा बखोई गवर्नमेंट ऑलवेज टाइम मतम थोंग हांग लैयना कोई वारी मी थारगा वारी साजबनी अदु ngasi ji थागरे गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन ओरिबा मिनिस्टर टीएस बिश्वजित ना इलेक्शन ममांगदा इम्फाल जिरी लंबी की मतंगदा प्रजा मियाम दवा सखिबसिंग तबक ओइना पांथोकनबा अनौबा सरकार असना लंबी असि सेमबगी थौदांग लोइबा NHIDCL गे ऑफिशियल सिंग कौदुना ngarang wari sanakre लागलिबा अप्रैल था फाबुगी मनुंगदा हौजिक लैरिबा टू लेन ओरिबा लंबी असि मपुंग फाना चटपे याननबा सेमजिनगनी अमरोंदा तोंगान बचिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लंबी सेमननबा थादरकिबा लुपा करोड़ लिसिंग कुनगनिथोगी सनफम सिंग सिजनदुना थबक पाइखटपा होरे हाइखे सिदा सुनतना अखोगी लैरिबा श्री नितिन गडकरी जिना अमदी भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अखोगी मानक पिरंबा कमिटमेंट लंबी की थोंगी दुगा तोंगान बा हिरम खुदिमकता अखोना मफम अममम तंग पाइखलपजिना अखोगी लिचिंग ओइरे हारकांदा अखोगी तोंगान बा उखुल लंबी जसामी लंबी अदुगा all together 22,000 crore की पुनमक से हुजी तबना थबक खुदिमक चांदेल डिस्ट्रिक्ट उखुल डिस्ट्रिक्ट अदुगा in all the district hill district सिंगदा थबक पाइखटपा हौरे हाइबसिमा अदुगा यामना थुबा मतमदा चाही अमनि जिगी मनुंगदा हारिबा थबक सिंगसि लोनमा कंप्लीट ओरगदी अखोगी चिंग अमसि तंगी चौखटपा चिकी चांग अदुगा कम्युनिकेशन चांग हेकले हारकांदा अखोगी अवोनबा चौखटपा अमा पुरगनी हाइबसिमा इ सेतिन तकना सम थमजगे
मानना वासक लौख्रबसिंग अदुदे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दा एनपीपी की वाई जॉय कुमार, बीजेपी की एमएलए टीएस विश्वजीत, एनपीपी की एमएलए एल जयंत कुमार, एनपीपी की एल हाउके पेन कायसे, नागा पीपल्स फ्रंट की एल जिखो, लोक जनशक्ति पार्टी के कलाम श्याम अमसुंग कांग्रेस एमएलए टीएस श्याम कुमार ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तरागनिथोय गवर्नमेंट असिदा हपचिनख्रे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीता मखोयबु थबक पाइबगी वासक चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लौखे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ओइना वासक लौख्रबसिंग अदुदे खुराई केंद्र की बीजेपी की एमएलए लैसांगथेम सुशीलड्रो, नौरिया पाखंग आपका केंद्र की बीजेपी की एमएलए सोयबम सुभाष चंद्र, कैराव केंद्र की बीजेपी की एमएलए लौरेंबम रामेश्वर मैते, खेत्रीगांव केंद्र की बीजेपी की एमएलए एन इंद्रजीत मैते, मयांग इंफाल केंद्र की बीजेपी की एमएलए कोंखम रोबिंद्रो, यास्कुल केंद्र की एमएलए थौचोम सैतब्रता, सेंमाई केंद्र की एमएलए हैखम दिंगो, जिरी केंद्र की इंडिपेंडेंट एमएलए एमडी आसाबुद्दीन, चिंगाई केंद्र की एनपीएफ तकारकपा खाशिम वाशुम, फुंगियार केंद्र की एनपीएफ की एमएलए के लेशियो, तामई केंद्र की अवांगबम न्यूमाई अमसुंग कोंथौजम केंद्र की डॉक्टर सपम रंजन ने ngasi thormaduda NPP की नेशनल प्रेसिडेंट कोरनाक शर्मा, आसाम की फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अमसुंग चीफ सेक्रेटरी सु सरुयाखे मखा ताना टी रविंद्र दा पीडीए की चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दा मनिको की चेयरमैन हापख्रे बीजेपी ना लुचिंगबा चुंगसिनबा गवर्नमेंट असिगी अहनबोइन फंकिबा असेंबली सेशन ngasi appropriation bill ani pass तौबगा लोइनाना सेशन मतम कक्तने येथोख्रे ngasi एलके सेशन दा होनबी मतुंगिना था सिगी तांग कुनगनिथोय दा पुथोखिबा मणिपुर appropriation bill number 1 अमसुंग bill number 2 खनकिबदुदा मेंबर सिंगी मरक्तगी अयत पयावदबना खनबा होबगा पास तौखि मखा ताबा एजेंडा लेतबदगी स्पीकर ना हाउस मतम कक्तना येथोखि ngarang hangang mongjamda sapam ranjit ko bamioi ama hatlamba thodok aduda chena bini haiba mioi anigi yum miam nangasi amang ata thuan bagaloina na mai thakre miad aduda chena haina miam na mai thadokraba yum ani adude achan bigai awang lekai dagi soram sanjoy singh apokpa soram ningthem amade achan bigai me lekai dagi thodam romeo apokpa manglem jawgi yumne थौदोसी मतंगदा पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतुंगिना लेखिद्रबा सपम रंजितना अचान बिगै लेरक अचौबदगी थौदेम रोमियो हाइरिबा मियोय असिगी मचानुपी चही तरागा मंगा खक्ता ngairibi asi tha amarungi mamangda इज्जत मांगनखि हाइरे थौदोदुगा मरि लेना महाकपु मखोय अनिना हातखिबनी हाइरे थौदोसिदा रेप विक्टिम ओरिबी नुपी असिगी बॉयफ्रेंड खुंद्रा पंदगी अकोइजम रोशन कोबा चही कुनगा मंगा रोम सुरबा नहा अमसु चेन्नई हाइरे ngasi miam hawtuna soram sanjoy singh amadi thodam romeo gi yum mai thakibani haire thodam romeo si rape victim oiribi nupi asigi apokpani haire soram sanjoy na nupi adugi mamani haire amanda rape victim adugi boyfriend ni hairi ba koi jam rosin gi khunda pamda lebi yum su miam na amanga ta thu ankhre police na thodosi matangda january basing phagatuna ain gi oiba thabak lokat ba hukre हैंगांग अवांग लेकाई दगी सापम रंजित पुमिया थीना हालम बथौदो खुंड्राकपम मय लेकाई गी क्लाफ याइफलमचिंग लुप अमदी खुंड्राकपम मय लेकाई चौखलुमना कन्नयन के फोंगदोख्रे मिया दसिदा चेनरी बा खुंड्राकपम मनिंग लेकाई दगी रोशन यावना चेनरी बा खुदिमक मतिक जाप चेराक पीगदबनी मिया दसिंग मतंग द सेम खिबा जयसिना चंगसिलप खोंजंग खुदिमकता सोगतपक लोइनाना अंगम मतंग पांगनी हारी रिम्स के डायरेक्टर इंचार्ज नत्रगा रेगुलर डायरेक्टर हापु हाइनंगा सिदगे रिम्स के टीचर्स एंड मेडिकल एसोसिएशन रिम्स नर्स एसोसिएशन लंपेल पार्ट नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अमदे टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन खोंजंग चंगसन बाहुक्रे रिम्स की कैजुअलिटी ओपीडी एकेडमिक अमसुंग एडमिनिस्ट्रेटिव की थबक थोरम सिंह यावना ऑपरेशन थिएटर फाउबा मथौ तौखिद्रे ngasi masing yamlaba rims ki mahiroi sing yauna rims ki teachers and medical association rims nurse association lampel part non teaching employees welfare association amade teachers and medical officers association gi miyoi singna wakat mifam chathaki changsiliba khongjang maram oiduna anabala yang balak pa miyoi singda chauna khudong chataba mai unhale wakat mifam aduda saruk yakiba teachers and medical officers association gi president roger na phongdorokpada रिम्स के डायरेक्टर अथुबा मतम हापतुना मथौनिंग थीना तौहनबियु डायरेक्टर लेतबना मरम ओइदुना रिम्स की दरकार ओइबा खुशु खुलाई मयाम अमसु लेबंगमद्रे हाइना फोंदोरकली
मत फंद्रे अदुना मसी इंचार्ज अमा हाप्त्र बाउबा हंदक्ति कोई खोंजंग जे मथंग मथंग सिट इन प्रोटेस्ट नि ख तौबा मतुंगदा कोगी सर्विस सिंग से सुम मथंग मथंग पैरालाइज तरोपगी मौंग ने कोई नौजी लेरिबसी मसे अदु मसाना लेरक पताबनी हाइबदी डायरेक्टर लेता बाहायबसी मपु पांदबनी अदुना मसी याउद्रगदी एडमिनिस्ट्रेशन जे पुरा स्टेन स्टिंदल लेबनीना मसी के मतंग सिदा आइना हाइजनिंगबसी रिम्स से मयाम उबीदा डॉक्टर मयाम की रिस्पांसिबिलिटी आतो इन मसी तसिंगबदी मणिपुर की रिस्पांसिबिलिटी नि रिम्स साइबर इंस्टीट्यूट से मसी चौकलन बाहायब से प्रजा की मतेंग यामने दरकार ले मोइन इन्वॉल्व तौद्रगदी मसी चौकट पाबदी सुंगोय ओइरोय अमरंदा तोंगान बा मफम सिंदगी अनाबा लायंग बलाकपा मियोसिंगना ओपीडी यावना रिम्स की थबक थोरम सिंग लेपखिबदगी खुदोंग चादबा मायोकनरे हाइना फोंदोरक्री ओदी आदे लागा सिंगाय तोबने दुबो सी थिंबी सी नुआइत्रे आई खामबोक तैने डायबिटीज नाबने बा लंबेदे जेंगदोबा अदो हौजिकसे सी थिंगे हाइसे हौजि इमा होय का कदाइदा मुक चपीगने खंगे आई अन हल्लाने हल्लानेबा इमा द स्माइना अनाबा येंगेन लाकपा टाइमिंग सिदा सेजे थिंगगा लेरमबसे सेजे इमा होय द नुआइ तब फावदो कदाइ नुआइदे बा पसासु म्याम तेंबा इसासु ngam tat phong ngam tana yengen lai bo kamai नुआइदे नो अमरम रिम्स के रेगुलर डायरेक्टर हाबननबगिदमक्ता मतिक चाबा मियोय खन्ननबा डीपीसी पांथोखरबसो हौजिक फावबा हाइदोक्तना लेरी हाइरे अनोबा डायरेक्टर से रिम्स के डिपार्टमेंट अमगी हेड नत्रगा अतोपा नन मणिपुरी अमना ओइरबा याय हाइरे मसिग मतंगदा मिनिस्ट्री की माइकेदगी हौजिक फावबदी चप चाबा खंगलक्त्रे मसिना मरम ओइदुना रिम्स के थबक थोरम सिंग पाइखतपदा चावना खुदोंग चादबा मायोकनदुना लाक्री हाइरे United Nations Racism and Armed Forces Special Post Act 1958 हाइबसिगी मतंगदा नोमगी ओइबा खन्ना नैनबा मिफम अमा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे Women Action for Development North East Dialogue Forum United NGOs Mission Manipur Complete Widow Forum amade Youth Forum for Protection of Human Rights na punna sintuna pangthokiba ngasigi thoromaduda Women and Social Reformation Center gi President W Dhaneshwari Khwaramban Kaitel Lambi Matai Pofam Phambilu ki President N Binana Chingbana Dies the Presidium Member Sing Oina Saruyakhe ngasigi khanna neinaba mifam aduga mari leinana United NGOs Mission Manipur gi Secretary U Navakishorna Afaspa lising machamapal yankaiga nipana se jat bizat khaiba makhalgi ek amani haina United Nations na khangnaraba wafamne counter insurgency natraga terrorism thengnanaba ek ni hairabasu masigi chapchaba official oiba order sing amata ngasi phauba lamdamasigi miyamna uba phangdre India ki Parliament natraga Ministry of Home Affairs na ek asi lauthok loi hairabasu lauthok loidabagi maram miyamda taseng na khangandre Act asina Indian Constitution ki article number taragamari kungamathoy amade kunganithoi violate tawre Indian Army ki chief na act asi yaudana makhoi na thabak tawba ngamloi haibasigi chapchaba maramsu pidri haike aduna hojik akoi anoba sarkar ama BJP ki sarkar akoi honorable CM Biren na lead tawbi basina masigi act si amukhana akoi mayam khanaraga masigi act si am thuna repeal taunanabagi decision ama assembly da puthokpiba aduga parliament da khananaba when haijari aduga akoi report mayam ama develop tawjagani report sing jakoi United Nation gi official rapporteur on indigenous people the thagani aduga working group on racism da koi thagani aduga prime minister home minister na chingba mayam da sudum thagani Lisingani taragamanga da Chandel district ta thokiba chingning khaibe yauna akan banolai nungsina mangan tan kraba singi senthang pithok lagani haina DC Chandel na pikiba thajaba ngasi phauba tabak oina onthok tababu field victim demand committee na kanayaning da phongtokle Housing scheme ge ahanba payment yauna ichaugi relief ki senfam tha asi phaubu gi manungda pithok pina bapuning singsle hoji pawgi marthana tembe pre amatang lominasi वांखै निंगथेम पुखरी मपाल दलैबा करियर नर्चर सेंटर दा लाखलिबा अप्रैल की तांग 10 दगी क्लास 9 अमदि 10 CBSE साइंस एंड मैथ्स अमसुंग क्लास 11 अमदि 12 CBSE अमदि कोसेम अनिमकी फाउंडेशन कोर्स हौजरगनी Pain Relief Ointment
ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯕ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯄ ꯇꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ ꯈꯨ ꯅꯥꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯂꯤꯞꯁꯥꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯣꯖꯥ Iridio Coaching Institute. Admission open for 5 months. CBSE Foundation calls for classes 9, 10 and 12. There is commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Iridio Coaching Institute, Kesampa Chichen Lekai behind the Yo Hotel. Contact number 81310-25634. The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. Break matungda amukan na taramna uchari makataba pauda International Manipuri Martyrs Association and Advantage Trust ki taragamari suba mapokumun thoram ngasi trust asigi sangai pa Tiamlere Community Hall da pangthokre thoram aduda imagi President Kumalema International Awardee M Sana Human Rights ki hanagi member RK Rajendra na chingmami ke ana sagyaki RK Rajendra lamdam asigi akoibagi phibam noma gi kaitharakle jiraba tanpham asida akhoi amata oina punsin minabagi tangai phadaba leire phongdoki Impal dagi number fauba passenger service tawriba khori phaba transport cooperative society Tata Magic and Diesel Auto Service na ngasi dagi bara hengalagani hari ngasi nomagi sintha leptana bara hengatna bawarep lawkhre asiguma khongthang asida miyamna mateng pangbiyo haina auto driver amana phongdorkli Iramdam miyamgi apunba khorjai loop ima kholgi taragamanga suba mapok kumon thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre Aiba Birendrajit Nauremda Waribam Maino Saireng Mana Lisingani Taragataret Pikre Ngasigi Thoramatuda Jayan Manipur Dance Academy ki Director L. Opendra Sharma Ima Kholgi President Kesho Singh Progressive Writers Association ki President Salam Tombana Marueba Mir Singh Oina Sargyaki Thoronga Mari Lenana Ima Kholgi Chahi ki Chepong Irau Khol Phongke Kesho Singh na Iba Pakong Singju Mathel Ama Haina Mingthon Ba Mete Me ki Lairik Amasu Phongke Birendrajit Nauremna Manipur Sahitya se matam pumbada asyang balambida lehenna ba honaminasi haiki Council na loba class 12 ke hauzik chathari ba exam asida ngasi YK College Wangjing Center da yengsilubada paktak nana nataba pambai siznaram ba thengnare hairi Desam ki office da pangthokpa paugi mifam amada Vice President Aribam Anana Center asigi room number 2 amadi 6 ta mairoi kharana smartphone siznaduna nataba pambai siznaba thengnake exam center singda mobile yauna electronic ki gadget ching pushinba yade haiba athingba leina matau karamna mairoi sing asna mobile phone pushil halibano Center asida tariba invigilators singi matakta action lokhatnaba mari leinaba singda wakalagani Desam na Manipur da mawong maril taba examination ama oina na balisingani ani dagi akan mamidyang changduna lakni hari Saluriba koi desam ge ba team sina salu matam thengra pum matam da sumaina phone da koi pak koi group na tasal laga sinbagi koi mami bhawa koi ge adai ba ure odo maram orakan da haida center si da tariba koi exam duty tabi de boza singna amadi osi gi mathak sa koi council na kari action lahupi lage habase masi hamgi makai gi thamjage Indian Council of Agricultural Research ICARG All India Coordinated Research Project on Pikki Makhada Kaugi College of Animal Science na sinduna Okta Naganbalena ngakthokna bahida kapthokpaga loinana nomi oiba scientific oiba ok loibaki awareness program amangasi phayengda leba Manipur Scheduled Caste Welfare Association gi loisingda pangthokrai Department of Animal Science ki head amade Principal Investigator Dr. Thiam Randhir na phongdokhibada Manipur da ok loibasi pakshana pamnaba sinpham ama oirakle Tabak phangdabaki awaba mayoknariba lamdam asida sa sing yokpana amata ngairaba senthok lambi oigani miyamna scientific oiba mongda ok loinana ba advanced program asi pangthokpani haiki
Changangai Uchekon the Leba Peace Garden ge Anirak Shuba Foundation Day Thoram ngasi pangthokre. Science and People Development Organization Sinduna Biodiversity Conservation for a Better Future Haibatim the Pangthoki Bathorum Aduda Janims ke Physiology Department ki head Oramba Dr. M. Mahendro MB College ki Political Science ki Hanagi leader Dr. P. Mema Changangai Uchekon Laikai Development Committee ki Secretary T. Bira Singh Susaryake Garden asigi founder Dr. S. Brabhapatina Laikol asi Maruena Manipur gi mamangai dagi leraklaba hidak oina sizinaba yaba pambi sing amade mutki gadoraba lamdam asigi pambi singbu yokhatnanaba semgatpani haike Manipur University ki Professor Dr. P. Kumarna aikoi gi akoibada horiba pambi singi magun khangdabana hidak oina sizinaba yaraba pambi kaya tapna musilakri Mapandagi pusilakpa pambi makal kaya nasu yelongai dagi leraklaba aikoi gi pambi sing mutnabaki machak oire asigumba phiba masida Peace Garden na tanglaba pambi sing yokhatnaba honaribase thaganingai ni phangdoki Baruni Kaba Chingoi Irupa Habisida Nomagi Oba Symposium Amalamyan Basangren the Pangtokre Yellow Inat Chindam Lupna Mapung Oinasin Kibatorum Aduda Sana Konungi Maibahanba S. Kondumba Tawaluki President T.S. Gojendro UFOG General Commander H. Naukombasu Saruyaki Local Secretary A. Ranbirna Baruni Kaba ki Nungi Oba Wapam Singh Hena Kanganaba Amade Kadai Degi Horokpano Haibadu Tidok Nanaba Kananabasi Pangtopani Haki Family Welfare gi hidak langtak thamba godown mai chakre thodo singa se upung taruk taram dai da thokibani mai chakpa aduda kari amang ata thokrabagi haiba khangdok naba thijinbagi thabak chathari Manipur Fair Service na laktuna mai kanbagi thabak chathabadagi ka hena amang ata di thoodre HIV AIDS amadi TB gi matang da awareness program ama moirang khom loklau bungda leba Network for Positive People Imphal West na sinduna network asik office ta pangthokre thoramaduda Imphal West ki district TB officer CH Memcha Devi district AIDS control officer Dr. S Gopal amadi Network for Positive People gi president E Bikram Namarweba Mir Singh oina saruyake Dr. S Gopal na thoramasi World TV dega mari leina na pangthokpani haike Haiba ni khusam na chatlagadi TV gi santor ko dasu handa ngakthokpa aduga HIV dasu ngakthokpa hariba program asida focus tawraga ngasi gi asigumba advocacy meeting asi bihana organize tawje Lising Majama Pal Marifumari the Lake Assam Rifles ki Commandant Durga Bahadur Raigi Asibag Chang Kuman Lampaki Sai Complex ta Lerol Chen Khabamatungda Imung Manung ki Mioy Singna Mahaki Asibag Chang Hindu gi Chatnabi Matungina Aroiba Mathong Mangam Pangthoke Haina Court ta Wakalakpadagi CJM Imphal East e Nautune Sori na Takiba Order Magi Matungina Lerol Chen Khaba Commandant Durga Bahadur Raigi Asibag Chang Amuk Lokthok tu nangasi Minutong da Laiba Cremation Ground da Hindu Dharma gi Chatnabi Matungina Poloi Krai Hindu Dharma gi matungina aroiba mathong mangam pangthok hanbagi damak laikhidraba Commandant Durga Bahadur Rai gi machanupe Binita Raina mari leinaba singbu tharapa phongtorkre Really like to thank the Manipur government. I'm sure my dad will be smiling from heaven today. He was a good man. He was in the army for many years, and he served India for a very long time. So despite us being in Nepal and we've grown up now, we're really happy to be here and to be honored like this. Thank you very much. Backyard poultry farming and fish cum livestock integration farming system haibasida nomagi oiba awareness cum training program ama Central Agricultural University Kaugi Assembly Hall da pangthokre Directorate of Extension Education Central Agricultural University Imphal na sindra pangthokhi bathor maduda ICAR Research Complex for NEH region Manipur Center ki Joint Director Dr. N Prakash Veterinary Department ki Joint Director NG Botombi Kaugi Department of Genetics and Plant Breeding ki Head Dr. PS Ranjit Sharma Department of Animal Sciences ki Professor M Dhaneshwarna Marweba Mir Singh oina saruyaki Dr. PS Ranjit Sharma na farmer singna leiriba makhoi ki haithoi singthoi badu akhang ai singa tanatuna senthok lambi hena phagat anaba honaba tangai phade haiki
Housing Satariba Board Amasung Council Loba Class 10 Amasung 12 ki exam asida Joint Students Coordination Committee na su koina chatuning sili Thasigi Taraga Tareta Praja Higher Secondary School Prajada Oza Amana Ithok Laba Paukhumche Class 10 ki Mahiro Singda Pishilam Bathengna ki YK College da Thasigi Kunda Mahiro Singna Aramba Pambai Shiznaram Bathengna Badagi Fagat ki Mars Kungani da Class 10 ki Mathematics Thokpanamita Manipur College Sugnu Amade Wabgai Private Center da Nataba Pambai Shiznaram Bathengna ki Ngasi Class Later Master Samuro CI College Bisnupur da Class 12 ki Mahiro Singna Aranba Toram Bathengna ki Haidi Amaromda Housing Chathariba exam ga mari leina na makal khuding harau kumai ki athing batham ki badu lagriba sajibu cheraubugi numit asikhak natana makata na athing balai ki gani numit asida paripuri ki nat ka mari leina ba thorom khaktamak pangthopiu hari Housing Pau Merthana temrabe amamuk lominasi World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline streams, pure, clean and healthy water. Do you want to run this country? Become an ICE officer. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Ujjwal ICE Academy formed under the guidance of star police officer and to make them realize their dreams and to run the country. The facility for providing their expert guidance are from the best instructors from Delhi. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Break matungda amukan na taram nokchari makataba pauda chaliba chahiya sige February marida ningthau khong awang khuna ward number 1 dagi nupi macha anibu phabada Chennai haina laikai miyam na tanthok pire haibe koijam Rita Kobi nupi amana Child Welfare Committee Bisnupuri mathakta sirak liba maral yumpham yaudabani haina committee asigi chairman P Premchana sengdorakli Bisnupur da laiba committee ki office da pangthokpa paugi mifam amada Premchana Rita gi manau nupi Sandhya Kobi amana sahi nauribi nupi macha anibu trafficking tawi haibagi maralda Bisnupur police amade childline Bisnupur na committee da khusnar khibani victim oribi nupi macha ani adu pautak piraba matungda imung manung da khusnar khibani committee na tauriba mathaude maral laiba amade victim oriba singi awayal While Chathanabani, committee na FIR Tokibalate, Lady Bachana Kango Sing Ngang Chathaduna Laki. Miam Gidamaktabak Toriba Committee, Asibu Miam the Lan Uhan Balabak Tibani, Ritana Tumatamda Sengdor Trabadi, Committee na Karitabak Tobayabagi Habadu Kanaragani Hari. Aquina, FIR Amma Police Laws to Vihana Lan Hajing Bisu Tobalate, already FIR Amma, Child Welfare Committee Bisnupur Gimatakta. Miam na lan unanaba aikoi mixat thinanaba thamliba magi wafam si man su yam thugum tamda singdorkani haina aikoi thajabalai karigumba singdorkta tarbadi Child Welfare Committee na su kari action makhata ba logo daga habidu aikoi committee ki member manga lei member manga asina kupna khanar mutung lepkani Manipur State Mangila Council gi meeting makhada Sangai Artist Association amasung Sanalai Park Nachom Artist Association na kasar gi meeting singna khundari ba tongan ba mafam singda lila utnanapagi yening kumai chathari thasi gi kungamatoida Silchar gi Rongpur da National Theatre Center Assam amade Pauna Club Rongpur ga khushamnaduna pangthoki thawmadu da Manipur State Mangila Council gi chairman Dr. M Nara Assam ki theatre director Yumnam Indrababu council ki secretary S Hemanta theatre writer Dr. Kunjalal Yendrembam Susaryaki
Mikhalda Maithiorabasu Thanga Kendra ki Chaukatorang Lepalaitana Hotnabaga Loinana, Kendra Sida Congress Pu Hena Mapangal Kankat Hangani Haina, Hanagi MLA Tongbram Mangibabuna Kendra Sigi, Congress Ki Marueba Workers Singaloinana, Mikhal Mai Pahu Dabagi review meeting Pangtopagi Thoram the High Cray. Moyang Kuno the Leba Mahaki Mayum the Pangtopa Thoramatu that Thanga Block Congress Committee Marueba Mirka Susarugaki. Mahak na Pakat Kadaba Tabak Thoram Sing the Miam Namating Pangbi Haiki. Primary Health Center Moregi Medical Officer in charge Dr. K.S. Santikumar na luchingduna Myanmar border gat tainaba khungang taragatarukta anishubat tangkake Mission Indradhanus amasung lemna lain bagi camp ngasi thasigi kundagi kungani thoi fau pangthokre camp sing aduda punamyoy charted kungahumdoi layang baga loinana chahi manga phauda leriba angang chamaga yankai humdoi amasung miron bimyoy kunthraga humdoi da hida kapthoke amaromda Lingfa Bonglon Kunge Chief Lingfa Kuitena DC Road ki phibam phattabana lambi asi phawrga leiriba manung hanjinba khulsing yamna wana leire khulsing asi yaunaba Myanmar romdagi chatpadasu ayaba pidre maramatuna lambi asi mari leinaba singna yengsin biu haiki hauze sanabagi pawmuk lobirasi ngasi sanabagi pauda Patanjali Yoga Samiti ki tare suba mapokuman thorum ngasi Patanjali Yoga Samiti Chingmairong branch na sinduna Chingmairong West laiba Sinam Shyama Devi Town Hall da pangthokre thorumaduda Dr. S Rajendra Singh A Tolan Singh Dr. S Kulachandra S Ibungoton Singh W Punachandra Singh NG Tesh Kumar amade TS Janaki Devi na chingmamir kyana saryake Pangthokibet thorumasigi matang da Dr. S Rajendra amade S Ibungotona wapong kaya thamlakli National Sports Academy Session Lisingani Taraganipal gi medical test mai paklaba mahiro singiming Academy asigi kuman lampakta leba administrative office ki notice board gi khanglabe agani makhatana motor ability test lakriba April amadagi horagani hari hauji sanabagi makhata ba pau boya ningthaujam dagi amuk lobisi Team Tarani Twin Saruk Yaduna Nasidagi Kuman Lampak Main Stadium da CRPF Amadi Impal West District Football Association Sinduna Taris Suba Sahid Manoranjan Singh Memorial Football Tournament Haukre कष्ट करे तथा Haudopoki Thoramda Manipur Police ki ADG SIS Promote Asthana CRPF Manipur Amadi Nagaland Sector ki IGP Bikram Singhal Manipur Police ki IGP K Kailung Group Center CRPF Imphal ki DIGP Mohinder Kumar Laikhidraba Sahid Manoranjan ki Apopi Memsa DB Su Saruk Yaki Asigi tang kuntrama thoi phawba no out basis pangthok doriba tournament asigi ngasi ahubunumit ki sanakiba match ta MTFC lemakhongna NCC khongam patu goal taruk anida maithiba pikre MTFC lemakhongi maipapagi goal singadu RD ngantang maina match ki kuntrama thoi suba yankhaini pal suba humputra truk suba madi maripu taruk suba minita goal mari sanki Atupa goal ani duna Ais Arun Kumar amadi ke lungoiba maramna match ki kunithoi suba madi nipuhumdoi suba minita chanduna match asi mai pakhibani match asi da mai tikhiba NCC khongam pat ki goal ani du W Masilna match ki humputare suba madi marifu mapal suba minita sankhibani Sathariba tournament asigi haying tilpung ani makhai tabada Aksa Kwakta amadi IWSC Kumbonga sanagani Amaromda tournament asida saruk yagadaba FC Moirang amadi ISYDCCL Nambol Organizing Committee da CSang suna pisalaktabadagi tournament asida saruk yararoi Manipur Police Sports Club Team C amadi Manipur Police Sports Club Team B kuntari suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ki semi-final sangkre Manipur Horse Riding and Polo Association sinduna tha sigi tang tara mapaldagi polo team tara na saru yaduna Imphal gi mapal kanggi mungda chathariba kuntari suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ki ngasi sanakhiba ahum suba quarter final match ta Manipur Police Sports Club Team C na Manipur Police Sports Club Team A bu panjil manga mari da maithiba biduna semi-final sangkhibani Manipur Police
Police Sports Club Team Sigi Mai Papagi Panjil Singadu TS Romena Ahanba Anishuba Amadi Marishuba Sakarda Panjil Ahum Chanki Ais Abungsa Amadi Biking Salamna Ahanba Amadi Anishuba Sakarda Panjil Amabam Chanduna Mersasi Mai Pakibini Mersasi na Mai Tikiba Manipur Police Sports Club Team Egi Panjil Mariadu Ais Abung Kumana Anishuba Amadi Ahum Suba Sakarda Panjil Ani S Bimol Amadi M Jawana Ahum Suba Sakarda Panjil Amamam Sanki Tournament Sigi Marishuba quarter final match ki Sanakibada Manipur Police Sports Club Team B na Khurai Polo Club pu Panjil Ani Amada Mai Tibi Duna semi final Sankre Manipur Police Sports Club Team B gi Mai Papagi Panjil Singadu TS Kauba Amadi Ai Khabana Marishuba Sakarda Panjil Amamam Chanduna Mersasi Mai Pakibini Mai Tikiba Khurai Polo Club ki Amatangariba Panjil Adu T Rosanna Ahanba Sakarda Sanki Sathariba tournament asigi ahanba semi final match tha asigi tang kumangada Manipur Police Sports Club Team C amadi Ibutau Thangjing Polo Club Khongman Mangjinga sanagani ani suba semi final match ta X Polo Club Wangkhai amadi Manipur Police Sports Club Team B ga sanagani Ahanba MCA Luang Popa 2020 trophy da Traw Kwa Kaitel gi Sanaroi Bobin na outstanding bowling performance da Blue Hawk Khuraibu Mighty Papikre Manipur Cricket Association Sinduna Luang Sangbangi Luang Popa Cricket Stadium da Mamang Thagitang Taramapal gi team kunna group mari thokna khaidokna sathariba Ahanba MCA Luang Popa 2020 trophy gi ngasi sanakiba Ahanba match da Traw Kwa Kaitel na Blue Hawk Khuraibu wicket Nepal da Mighty Papikibani match asida Mighty kiba Blue Hawk Khurai na toss ngamduna Ahanba batting Bada apibo over kungi manungda over taranithoi ga ball ahumda wicket loina turaga run nifu matoi khak loki mai pakiba Traw Kwa Kaithelna aniswa batting tokibada over kungi manungda over Nepal ga ball mangada wicket ani khak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakibani match asida Traw Kwa Kaithel gi sanaroi bobinna wicket Nepal loduna sathariba trophy asida outstanding bowling performance utuna match asigi man of the match takre Trophy asigi anishuba match ki sanakibada PTRC Pasoina PSC Khoyathongbu wicket anida Mighty Bapiki match asida Mighty kiba PSC Khoyathong na toss ngamduna ahanba batting tokibada apiba over kunda wicket taret turaga run humfutara nipal khak loki masigi pakhomda anishuba batting tokiba PTRC Pasoina over kungi manungda over taramanga da wicket nipal khak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani match asida PTRC Pasoi gi sanaroi sadanandana wicket ahum loduna man of the match takre hayeng ayug stadium asida ahanba match oina RRCC Sorsanpur amadi UCC Uripoka sanagani ani suba match ta model club singa makha amadi YWC Langthabalga sanagani ahanba tabaspa veteran cup invitation football tournament ki ngasi sanakiba match ta BB Farm Kaisampana ATBFA Thangmai Banbu Maithiba Pikre TIS Birisandar Singh Football Academy Tabung Khokna Sinduna Tabaspa Sports Complex Tabung Khokta Tha Sigi Tang Taranipal dagi team mapalna group ahum thokna khaidokna sathariba ahanba Tabaspa Veteran Cup Invitation Football Tournament ki ngasi sanakiba match ta BB Farm Kaisampana ATBFA Thangmai Banbu goal ama sinoda Maithiba Pikbani BB Farm Kaisampat ki mai papugi goal adu Zayantana match ki taramanga suba minute sanki Sathariba tournament asigi hayeng tilpung amatabada IBFA Kanchipur amadi Musa Mezor Kulga sanagani Tagachiri boyai hozilo selak padang asnong ba inga sagi pahomuk pijeri ngasi ki oi ki pa inga sagi pauda ICAR lampel patagi pirpa paugi matung ina ngasi gi kwadi sagi ba degree Celsius kuntaret dasmik ani Kwaidigi ingba degree Celsius tara dasmik taruk Nukshita yawba ising manan gisang ayukta sada maripu taret nuktilda sada nipu hundoy oiki ngasi nong sukide Haujeroi bada ngasi gimaroi ba pau amukana pijeri Minister of Hapchinduna BJP na Luchingba Nongtumbam Birengi Chungsinaba Government Chauthokre Parliamentary Secretary Taraganithu Shu Hapkre Appropriation Bill ani pass Tobugaloinana Assembly Matam Kaktana Yethokre Amade Hangangda Sapam Ranjit Kobomi Ama Hatkiba Thokta Chenaba Mioi Anigiyum Miyam Namai Thakre
ngasi di ISTV na pijaba pau matang sa lojere miyang tabi basing bo mukana kurumjari.